pia. Ariko tunashimira Imana kuko yatugejeje hano. Tunashukuru Mungu kuweza kutufikisha hapa. Jewe hano Githurai gatatu. Mimi binafsi ni mara ya 3 nikifika hapa Githurai. Hapo kazi. Sijui area hii. Aho natinze. Na mahali nimekaa sana. No muri Kenya sindamenya. Hata Kenya sijaizoea sana. Ariko natangiye kuimenya. Lakini nimeanza kuijua. Kuba nizanye jenyine. Kwa nimekuja mimi binafsi mimi peke yangu hagera hano na kufika hapa. Yashima Imana. Nashukuru Mungu. Batubwiye itorero ryaje kuva kera. Wametupasha habari za kanisa letu tangu awali. Jerusalem. Jerusalem. Hari itorero twabagamwe hari yitwa New Jerusalem Kigali. Kuna church ilikuwa inaitwa New Jerusalem. Ariko umushumba wacu mukuru Dudu, lakini mchungaji wetu mkuu Reverend Dudu cyangwa itorero ryose ry'Agape ama kanisa lote la Agape ryadukundishije itorero ryacu. Wameweza kutupendesha kanisa leo. Bakunda itorero ryacu. Wanapenda hii kanisa. Hata imesababisha na sisi tuweze kuwapenda. Amen. Amen. Amazina yanjye bayababwiye. Majina yake mmeshaisikia. Naitwa Munyamahoro. Naitwa Pastor Munyamahoro. Mkozi w'Imana. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Na bali mkozi w'Imana cyane mu Rwanda. Nimekuwa mchungaji tangu huko Rwanda muri 2002. Tangu mwaka wa 2002 ngo baba inshingano yo kuba umukozi w'Imana. Ndio nimepewa jukumu ya kuwa mchungaji. Narigize n'imyaka myinshi ariyo korera. Na nilikuwa na muda mrefu nikitumikia huko. Ariko familia yanjye imyaka 6 hano. Lakini familia yangu iko na miaka 6 ikiwa hapa. Ariko jewe ngiza amezi makeya nibwo ngize. Lakini mimi ndio nimekuja ningali na miezi michache. Ariko naje unabaye wa hano sizosubira hano. Sitarudi tena. Narasezera kazi kabisa. Nimeshaaga kazi. Amen. Amen. Ili miaka myinshi utari kumwe n'umuryango. Ukiwa na muda mrefu usipokuwa katika familia, suku naje mesi. Sikukuja nikiwa hivi. Naje mfite ibiro 95. Nilikuwa na kilo 95 kubera kurya amavuta menshi biti. Ariko kubera umuryango ngubu washize kuri gahunda murabona ko nsa neza. Ndashaka kubwira abantu cyane ko murakanda bivugaho cyane ko nshaka kubwira abantu bagisubira hariya hapo. Nataka kusema haya nikiambia sana wale ambao watarudi huko. Amen. Amen. Kubana n'umuryango ni vyiza. Kuwa na familia ni nzuri sana. Amen. Amen. Dukunda Imana, tunampenda Mungu. Imana yatuhamagaye. Mungu ametuita, iradutoranya. Mungu akatuchagua turi bato, tukiwa wadogo sana. Kandi turayemerera. Na tukakubali. Kunda n'abantu bakunda Imana. Na hata napenda watu ambao wanampenda Mungu. Nijambo nshaka kuganira namwe uyu munsi. Hata neno ambao tutaongea nanyi siku ya leo. Imana yashize ku mutima. Ambao Mungu ameweka moyoni mwangu. Nijambo rivuga hejuru y'Umwuka Wera. Ni neno kuhusu Roho Mtakatifu. Umwuka Wera kubana n'abantu. Roho Mtakatifu kuwa pamoja na wanadamu. Umwuka Wera kuba mu muntu. Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mtu. Ese umuntu udafite Umwuka Wera? Je, mtu asipokuwa na Roho Mtakatifu? N'umuntu ufite Umwuka Wera na mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu batandukaniye he? Utofauti ni gani? Ese umuntu uri mu Mwuka Wera? Je, mtu akiwa na Roho Mtakatifu ameze gute? Anakaa aje? Ese umuntu utari mu Mwuka Wera? Je, mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ameze gute? Anakaa aje? Twabatandukanya gute? Tunaweza watofautisha kwa njia gani? Babana gute? Ama wanaweza ishi pamoja? Bagenda nabate? Wanaweza tembea namna gani pamoja? Amen. 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 Madamu wanje alifuje ko tuzana. Mke wangu alikuwa ametamani tuwe pamoja naye. Ni kabisa. Na hiyo ni ukweli kabisa. Narayimubwiye nisho. Nimemwambia jioni. Twari turi kumwe nawe hano mu giterane. Tulikuwa na yeye hapa kwa mkutano. Ariko naje mubwira nyine tinze. Na mimi nikampasha nikiwa nimechelewa kidogo. Arambwira ngari kwingira kare twakuza. Akaniambia ungeniambia mapema tungekuja pamoja. Alimwambia kwa sababu napenda hii kanisa. Dama kuna nao pia kwako. Na kikipenda mahali ni lazima na wewe uweze ku. Amen. 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 Wewe tubaha abagore bacu cyane. Sisi huwa tunaheshimu wake zetu. Twabaye hariya hapo. Sisi ambao tumeishi hapo ngambo. Hariya hapo. Hapo ngambo tubaha abagore.
watu tunaheshimu wanawake kandi turabumvira na tunaweza kuwatii sana. Kandi umugabo utazabumvira umugore Na mzee ambaye hatii mke wake, ukabona kariterera hano, mkiona anachezea Mungu hapa, muzamo mugabo wewe unamrudisha. Wewe unamrudisha. Umuntu udakunda n'umugore wiwe, mtu ambaye hapendi mke wake, muzamo mugabo wewe unamrudisha. Ikanisa rya mbere ni Mungu. Kanisa la kwanza ni familia. Amen. 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 Muzamanga kubakunda abandi bahungu bakabakunda. Kataa kuwapenda wengine wanawapenda. Abandi bagabo bakabakunda. Kandi abantu bose bababwira ngo barabakunda. Nukubabesha. Wale wote ambao wanawaambia kwamba wanawapenda ni uongo. Rero jewe ntabwo nzaja kubwiza atari kubera umudamu. Huwa siendi kuhubiri kama siko na kandi sabaza akamuheza umwanya akavuga naje kabona. Na mara nampea muda naongea baadaye na mimi naendelea. Amen. Kandi niwumbaza ikintu cya mbere nabashije kuvuga iyo turi hano azakotwa nikiwa pamoja naye huwa ananiangalia vizuri. Niyo natinze arambia ngo ubutavuga na nikichukua muda mrefu ananiambia next round usikawe sana. Amen. 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 Iyo abantu bakuze bakunda badamu babo, watu wakikomaa wanaendelea kupendana na wake wao. Mimi ni mzee, kugira imyaka 28 tuko na miaka 28 tukiwa pamoja. Murumva kuko tudasa ubungu yasigaye tubona umuhanda wakavuga mutwasi tayari tukitembea naye watu wanaona tunafanana. Amen. Amen. Kwanza y'abana batandatu, kuna watoto 6, umukobwa umwe n'abahungu 5. Msichana mmoja na wavulana 5. Umunsi numvishije pasiteri na madamu bashingira, siku nimesikia reverend na mke wake bari batumiye walikuwa wamenialika kwa harusi ya mtoto wao kugira ngo nze kubigira numva ukuntu bashobora gutanga umukobwa. Ili nilikuwa nataka kujifunza kwao jinsi wanaweza peana msichana mmoja. Je, ubanje zamubwira ngo nusha gushaka. Mimi huwa namwambia ukitaka kuolewa zaikaja mu Rwanda usiloko. Nitachukua safari ubaki ukifanya harusi. Nobona bamutwara. Siweze ona wakimchukua. Amen. Amen. Kabisa. Naramubwiye uzabanza uri kugukunda. Uache kwanza mambo ya kupendana. Kandi ni kumia imyaka 22 na nimeshakuwa msichana hapo na miaka 22. Kararangiza kaminuza hano. Yeye karibu amalize chuo kikuu hapa. Ariko kumutanga bizango. Lakini nabwiye abahungu tubana hali yawe. Umukobwa wanje tambo mushaka azamukunda. Nimeshaambia wa vijana eti msichana wangu mwache kwanza kupenda. Usibye umuntu ubwe gusa, usibye Imana yonyine. Isige kwa Mungu peke yake. Iyo tutaza gusomera Bibiliya, tusige soma hii Bible. Je, umukobwa waje ngo mushinge Mungu waje. Msichana wangu ningemwolea iyo taza kumenya Imana cyangwa gusomera Bibiliya. Nisingejua Mungu ama kusoma Bible. Uyu mukobwa waje kugira ukundane n'umuhungu waje. Kugira ngo utakaze mu waje. Ningemwambia upendane na brother yako. Ariko kubera kumenya Imana. Lakini kwa sababu ya kupenda Mungu, Imana nizabikora. Mungu ndiye atatenda hayo. Amen. Tusome kitabu cha Waroma. Tutasoma katika waraka wa Paulo kwa Waroma. Igice cha 8 umurongo wa 15 na ya 14. Sura ya 8 na aya 14. Devira rakomeye cyane gutanga umukobwa umwe. Reverend ugasigara muri iyo. Si wa kawaida kuweza kupeana msichana mmoja alafu nabaki kwa hiyo nyumba. Wanje usanza atari mu. Nikikuta hayuko nyumbani huwa naona ni giza tu. Ibihungu gusa ugasanga uko biregera mama wao. Vijana tunakuta wanakaribia mama yao. Amen. Amen. 8:14. Sura 8 na mstari wa 14. Haravuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. 8 mu gitabo cy'Abaroma 14. Sura 8 kwa kitabu cha Warumi na mstari wa 14. Haravuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Reka simbuke ku 16. Nitaruka kwa mstari wa 17. Cyangwa reka mpere ku 15. Ama niwe usome hata 15. Nuko kuko tutahawe umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba, ahubwo twahawe umwuka
ubahindura abana b'Imana. Udutakisha uti abada, umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Umwuka w'Imana, Roho wa Mungu uhamanya, murumva guhamanya, hushuhudia pamoja, humvikana, hushuhudia pamoja, urakominikana, unaongea pamoja n'umwuka turimo na roho ambayo iko ndani mwetu yuko turi abana b'Imana, kwamba sisi ni wana wa Mungu. haruguru aho havuze Hapa juu pamesema ngo abayoborwa n'umwuka, wanaoongozwa na roho bose wote. murumva iryo jambo, Unasikia hiyo neno, uca akarongo kuri iryo jambo, uweze kuweka maanane kwa neno hilo. abayoborwa n'umwuka w'Imana bose, Wanaoongozwa na roho wa Mungu wote n'abana b'iki, n'abana b'Imana, ni wana wa Mungu. tangazwa n'abantu batubize nuko Mimi huwa nashangaa na watu ambao wameweka, abantu bamenye Imana nibo baduteye ubwoba, na watu ambao wamemjua Mungu ndio wametuletea woga ama hofu. baturemye mw'ubwoba, Wameweza kutengeneza woga ndani mwetu, badushize mw'ubwoba, wameweka woga ndani mwetu, bahagurukije ubwoba muri twe, wamesimamisha woga ndani mwetu. ariko Lakini Biblia yavuze ngo Bible imesema titwahawe umwuka udutera ubwoba, hatujapewa roho ambayo inasababisha woga, titwahawe umwuka udusubiza mu bubata, hatukupewa roho ambayo inaturudisha kwa utumwa, ahubwo twahawe umwuka bali tumepewa roho w'imbaraga, roho wa nguvu, umwuka roho udukomeza, roho ambayo inatuimarisha, umwuka uduhumuriza, roho ambayo inatufariji, umwuka udukomeza, roho ambayo inatuimarisha yuko turi abana b'Imana. kwamba sisi ni wana wa Mungu. Ni bande bana b'Imana? Ni wanane ambao ni wana wa Mungu. Ni bande bakiriye umwuka? Ni wanane waliopokea huyo roho. Umwuka ni iki? Huyo roho ni nini? Amen. Amen. Umwuka ni iki? Roho ni nini? Umwuka, roho ni umuhuza wacu n'Imana, ni mpatanishi wetu na Mungu. Umwuka, roho ni uduha, ndiye anatupea kwegerana n'Imana, kumkaribia Mungu. Umwuka, roho ni utuma, ndiye inasababisha tuvugana n'Imana, tunaongea na Mungu. Umwuka, roho ni utuma, ndiyo inasababisha tuganira n'Imana, tunaongea na Mungu. Umwuka, roho ni udutinyura, huyo ndiyo inasababisha woga yijishe ndani mwetu. Umwuka, roho ni umufasha, ni msaidizi. Umwuka, roho, hari abanyabwenge babitekerejeho, kuna wataalamu ambao wamefikiria sana hejuru y'umwuka w'Imana, wakasema kuhusu roho wa Mungu. hari ababitekereje, kuna waliofikiria babibona nk'amazi, wakaona kama maji ashobora kutwuhagira, ambayo inaweza tusafisha tukera, tunakuwa safi. hari abandi banyabwenge, kuna wengine wataalamu batekereje ku mwuka, wamefikiria kuhusu roho, bawubona nk'amavuta, wakaona roho kama mafuta ushobora kwisiga, ambao tunaweza jipaka bigatuma dusa neza, ili tuweze kuonekana sawa. hari abandi, kuna wengine batekereje umwuka, wamefikiria roho. Amen. 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 Tuzamure sichubahiro. Tumupe Bwana utukufu. Ni bande bakiriye uwo mwuka? Ni wanane waliompokea huyo. Titwahawe umwuka wo kudusubiza mu bubata. Hatukupewa roho ambayo inaturudisha kwa utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umugabo witwa Paulo, mtu ambaye anaitwa Paulo, ndamukunda cyane. Huwa nampenda sana. Ibitabo byiwe nibyo nsoma cyane kurusha ibindi. Vitabu zake ndio nasoma sana hata kuliko zingine. Muzikisha abarokore. Mnajua kilicho waua waliowaamini? Icyatumye batwandikira ibi bitabo, kinachosababisha tuandikie vitabu hizi, kwa kugira ngo tugere kirenge mu cyabo, ilikuwa ili tuweze kuwa na mwenendo kama wao. Nusoma igitabo cha Paulo, ukisoma kitabu ya Paulo, tukagisome ka lecture, usisome kama kusoma tu, tukagisome nk'ikinyamakuru, usisome kama gazeti, ahubwo izagihagararemwo, ili uweze kusimama uvuge ngo nanje ndashaka kuba nka Paulo, useme na mimi nataka kufanana kama Paulo, ndashaka kugenda nka Paulo, na mimi nataka kutembea kama Paulo, ndashaka gukora ibyo Paulo yakora, nataka kufanya Paulo aliyofanya. Uru ni urugero. Hii ni mwenendo, ni abasaza baza baca umugani, wazee huwa wanasema, bakavuga ngo utaraganiriye na se, wanasema asiyeongea na baba yake ngo ntazamenye icyo se
bagasaba bakatubwira ngo na wanatuambia ngute mu kwisa tatemye yule ambaye anakata kinyume na baba yake ngo yitemiki huwa anajikata mguu, ngo yitema kaguru, anajikata mguu. Iyo dusoma Paulo, tukisoma Paulo, iyo dusoma igitabo cy'Abaroma, tukisoma kitabu cha Warumi, iyo tuvuga Paulo, aba tukiongea kuhusu Paulo, sa mateka twushaka kuvuga, si historia ambayo tunataka kusema, tuzatwigereranya, bali tuwe tunajiweka nafasi, duhagarare, tusimame mu rugero, kwa mfano, duhagarare mu gihe, tusimame kwa wakati kicho Paulo yahagaze, kama vile Paulo amesimama. Twifuze gukora, tutamani kufanya kizo Paulo yakora kama Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muri kino gihe, kwa wakati huu, Imana ikeneye Mungu anataka Paulo muri Yerusalemu. Paulo katika Jerusalem. Paulo, Imana ikeneye Mungu anataka Paulo muri Jerusalem. Katika Jerusalem. Imana ikeneye Mungu anataka Paulo muri Agape. Katika Agape. Imana ikeneye Mungu anataka Paulo muri Kenya. Katika Kenya. Imana ikeneye Mungu anataka Paulo mubaririmbyi, kwa waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nituwa dusoma inzandiko, tukiwa tunasoma waraka hizi, twifuza kuba nk'abari abantu, tuwe tunatamani kuwa kama hao. Babwira iminota mike ya gusa kuri Paulo. Acha niwaambie dakika chache kwa Paulo ni umugabo. Paulo alikuwa mzee, yapfuye afite imyaka 65. amekufa akiwa na miaka 66. Urumva ko yararyoshe cyane, alikuwa amefika kwa wakati mzuri, yarageze mu mwanya mwiza cyane, alikuwa amefika kwa wakati mzuri. Akiri umusore, lakini alipokuwa kijana, yakoze imirimo, amefanya kazi, yarazimana, hakukuwa na mjua Mungu. Ariko umunsi umwe, lakini siku moja, Imana iramwiyereka, Mungu akamjizirisha kwake, Imana iramufata, Mungu akamshika. Ariko Biblia izivuga, lakini Biblia inasema ibyo byose yakoze, hayo yote ambayo amefanya, Imana yaramurebaga, lakini Mungu alikuwa anamtazama, ikamwitegereza. Mungu alikuwa anamtazama, aranyitegereza umukuno atingenduweho. Imana yaramureba, Mungu alikuwa akimtazama, Imana yaramwitegereza, Mungu alikuwa anamchunguza. Ariko igitondo kimwe, lakini asubuhi moja, Imana iramwiyereka, Mungu akajizirisha kwake, ahindukirira Imana, akamgeukea Mungu. Yakoreye ibigirwamana, ameweza kutumikia cyangwa yakoreye izindi mana, na alikuwa akitumikia miungu mingine, ariko amaze kumenya Imana, lakini alipomjua yasomye ibyanditswe, amesoma maandiko. Niwe mugabo nasomye mu mateka yiwe, ndio nimewahi kusoma kwa historia yake. Yagerageje gusoma ibitabo, amejaribu kusoma vitabu, yanditse ibitabo byinshi, ameandika vitabu mingi, ariko ni intego ye kwari kugira ngo ahindure, lakini lengo lake ilikuwa aweze kubadilisha Biblia cyangwa amateka azavuga ngo Paulo yari umunyabwenge mu rwego rwo hejuru. Bible inasema Paulo alikuwa mtaalamu wa hali ya juu, ariko zatangazwa n'ijambo yaciye akarongo, lakini huwa anashangaza na neno ambalo ameweza kuunderline. Yaravuze ngo sinje nk'umunyabwenge, amesema si kukuja kama mwenye hekima, singiye kubaganiza nk'umunyamahanga, nk'umunyabwenge, sikuji kuongea nanyi kama mtaalamu, sinje kubaganiriza nk'umuntu ukomeye, sikuji kuongea nanyi kama mtu ambao ni maalum, kubaganiriza ngibza Kristo, lakini nakuja kuongea nanyi kuhusu maneno ya Kristo. Mzee ambaye amenishika, umugabo wantungu, mzee ambaye amenishika kigafa, umugabo wahinduye ubuzima bwanjye, mzee ambaye amebadilisha maisha yangu, umugabo wahinduye ibitekerezo byanjye, mtu ambaye amebadilisha mawazo yangu. Niyo mugabo wanditse igitabo, ndiye mzee ameandika. Iyo mwumva bavuga ngo Abakorinto ba mbere n'Abakorinto ba kabiri, mkisikia mnasoma Wakorinto wa kwanza ama Wakorinto wa pili, nuko yandikaga inzandiko azohereza ahantu kugira ngo bazisome, alikuwa akiandika waraka kituma mahali ili waweze kusoma. Urwandiko rwa mbere ntibaruha agaciro, waraka wa kwanza haukupewa thamani mu Baroma, katika Waroma. Urwa kabiri ntirubaruha agaciro, ya pili haikupewa thamani. Niko yagiye yandika izo nzandiko, ndio jinsi alikuwa akiandika waraka hizi, lakini lengo lake kwa kugira ngo ubutumwa ilikuwa ili bwishire mu banyamahanga, iweze kuingia kwa mataifa, ubutumwa bwe, injili ibashe guhindura, iweze kubadilisha. Amen, amen. Ngwagere kuri iki gice cha 8, kwa sura hii ya 8, yaravuze ngo bakundwa, akasema wapendwa. Amen, 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 amen.
Amen. Ngo abayobogwa bose n'umwuka w'Imana. Wanaongozwa na roho wa Mungu. Abamaze kwakira uwo mwuka. Waliompokea roho. Abamaze kwakira Yesu nk'umwana w'Umukiza. Waliompokea Kristo kama mwokozi wa maisha. Wabo bose. Hao wote Ngo n'abana b'Imana. Ni wana wa Mungu. Arasora avuga ngo titwahawe umwuka. Akasema hatukupewa roho. Umwuka w'ubwoba. Roho wa woga. Umwuka udusubiza mu bwoba. Roho ambaye inaturudisha kwa woga. Umwuka udusubiza mu bubata. Roho ambaye inaturudisha kwa utumwa. Ahubwo twahawe umwuka. Bali tumepewa roho. Udutakisha. Ambaye inasababisha tulie. Utuvuganira. Ambaye inatutetea. Yuko turi abana b'Imana. Kwamba sisi ni wana wa Mungu. Amen. 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 Ndagira ngo nkubwire uyu mwuka maze kugera muri wewe. Nataka nikuambie roho akiingia ndani mwako. Hari abantu bakunda Imana. Kuna watu wanampenda Mungu. Ariko umwuka tagize icakora. Lakini roho hajafanya chochote. Hari abantu batazabumvira umwuka. Kuna watu ambao hawatii roho. Hari abantu batazi gutandukanya. Kuna watu ambao hawajui kutofautisha. Ijambo ry'Imana riravuga. Neno la Mungu linasema. Nitwe dukwiriye kuba abahanga. Ni sisi ambao tunastahili kuwa wataalamu. Kuko dufite andi matwi. Kwa sababu tuna masikio ingine. Dufite andi maso. Tuna macho ingine. Dufite andi maboko. Tuna mikono ingine. Dufite andi maguru. Tuna miguu ingine. Tureba abantu bakiriye umwuka wera. Tuone watu ambao wamepokea roho mtakatifu. Tureba abantu bakiriye umwuka wera. Watu ambao wamepokea roho mtakatifu. Amen. Amen. Niko umwuka wera maze kugera muri wewe yakoze mu buzima bwawe. Ni nini ambao roho wa Mungu amefanya ndani ya maisha yako? Umwuka wera maze kugera muri twe. Roho wa Mungu alipofika ndani mwetu. Hari icyo yakoze mu buzima bwacu. Kuna kile amefanya kwa maisha yetu. Umugabo witwa Paulo yaravuze. Paulo amesema. Ngo nari umugabo. Akasema nilikuwa mzee. Ngo mu bantu batukanye. Kwa watu ambao wameweza kutusi. Ngo mu bantu bahakanye Imana. Kwa watu ambao wamemkana Mungu. Ngo mu bantu batutse Imana. Kwa watu ambao wamemtusi Mungu. Mu bantu bahagazaho ubwoko bw'Imana bupfa. Mtu ambaye amesimama mahali watu wa Mungu wanauliwa. Timuzi ko Stefano. Hamjui kama Stefano yatewe amabuye. Ameweza kutupa mawe. Kuri oda ya Paulo. Kwa oda ya Paulo. Akiri Sauli. Alikuwa Sauli. Ahagaze gutya. Alikuwa akisimama hivi. Ariko umunsi umwuka wera yinjiye mu buzima bwe. Lakini siku roho wa Mungu ameingia ndani mwake. Yahinduye ubuzima bwe. Ameweza kubadilisha maisha. Amen. Amen. Umwuka wera maze kumugeramo. Roho wa Mungu alipoingia ndani mwake. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Umugabo witwa Petero. Mzee ambaye anaitwa Petro. Umwuka wera maze kumugeramo. Roho wa Mungu alipoingia ndani mwake. Komantere zazivuga. Watu huwa wanaongea. Ngo Petero yari ameze nk'urubingo. Yari umuntu udafashe. Petro alikuwa mtu ambaye hakukuwa na msimamo kamili. Ariko umwuka wera maze kumuzama. Lakini roho wa Mungu alipoingia ndani. Niwe muntu uhagaze ku maguru abiri. Ndio mtu ambaye amesimama kwa miguu miwili. Abasha guhamya. Akaweza kushuhudia. Avuga shizamanga. Akaongea bila kuwa na shida. Aravuga ngo bagabo b'i Yerusalemu. Akasema wazee wa Yerusalemu. Uwo munsi hari umunsi umwuka wera yamaze kuvuga. Hiyo siku roho wa Mungu alikuwa ameingia. Ahamisha imbaraga. Akaweza kushuhudia na nguvu. Bila kuwa na woga. Adatinya. Bila kuwa na woga. Ashizamanga. Akiwa na aravuga umugabo mwishe. Akasema mtu ambaye mmemuua. Ngo umugabo mwishe. Mtu ambaye mmemuua. Ngo mwebwe abayuda. Ninyi Wayahudi. Mwebwe abayuda. Ninyi Wayahudi. Umugabo mwishe. Mtu ambaye mmemuua. Ngo niwe watwohereje umwuka. Ndiye ametutumia roho wa Mungu. Amen. Amen. Abivuga yemwe. Akasema akiwa na ushujaa. Amen. Amen. Aba bagabo bose banditse muri Bibiliya. Hawa wote ambao wameandikwa katika Bible. Na abagabo bahinduwe n'umwuka wera. Ni watu ambao wamebadilishwa na roho wa Mungu. Nakwe twara abagabo. Na sisi tulikuwa wazee. Nakwe twari tumeze nk'abandi. Na sisi tulikuwa kama wengine. Ariko umwuka wera maze kutugeramo. Lakini roho wa Mungu alipotufikia. Yahinduye ubuzima bwacu. Ameweza kubadilisha maisha yetu. Yahinduye imikorere yacu. Amebadilisha kazi zetu. Amebadilisha fikra zetu. Mbere yuko uhinduka. Kabla uweze kubadilika. Nukubanza guhindura imitekerereze yawe. Ni lazima uweze kubadilisha mafikra yako. Wera maze kugera muri roho wa Mungu akisha ingia ndani mwako. Utekereza nkuko watekereza. Hawezi kuwa na mafikra kama uliyokuwa nayo. Amen. 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 Hari umuririmbyi waririmbye. Kuna mwimbaji ameimba. Yaravuze ngo fikara zangu. Ibitekerezo byanje. Fikra zangu. Ngo nabishize kuri. Nimeiweka mbali. Umuririmbyi nawe araririmba. Mwimbaji akasema. Aravuga ngo sigaho gutinya amateka. Akasema acha kuwaza historia. Siko muza muririmbara. Ndiyo.
sigaho gutinya amateka. Achilia hapa kufikiria mambo ya historia. Amateka yacu Kristo yarayahinduye. Historia yetu Kristo ameibadilisha. Niki cyahinduye niki cyaduhinduye? Nini ambayo imekubadilisha? Ni Umwuka Wera wageze muri twe. Ni Roho wa Mungu ambaye amefika ndani mwetu. Amen. Amen. Niko Umwuka Wera zakora iyo amaze kugera muri twe. Ni nini Roho anafanya kisha fika ndani mwetu? Yica Jacques wa kera. Anaua Yakobo ule wa zamani. Hakavuka Jacques musha. Kunatokea Yakobo mpya. Amen. Amen. Jacques wa kera arapfa. Jacques wa kitambo anakufa. Hakavuka Jacques musha. Kunazaliwa mpya. Amen. Amen. Imbaraga zanje za kera zarapfuye. Nguvu zangu za awali zimekufa. Gupfa mu bitekerezo. Nimekufa mawazo. Kuzuka mu bitekerezo. Nimefufuka kwa mawazo. Gupfa kubw'umubiri. Kufa kwa kimwili. Ukabaho mu buryo bwo mu mwuka. Unaishi kwa njia ya kiroho. Hari abantu benshi muri kino gihe. Kuna watu wengi kwa wakati huu. Bariho wanaishi batariho lakini hawaishi. Simurabona abantu bavuga. Hamjaona watu wakisema nguriya yapfuye ahagaze. Nasema huyu amekufa akisimama. Simubizi ba? Simnajua hayo. Simurumva abantu bavuga nguriya yapfuye ahagaze. Simeshasikia maneno kama hayo. Aba yakoze. Niki gituma abantu bavuga nguriya yapfuye ahagaze? Kwa nini watu wanasema amekufa na akisimama? Timurahura n'abantu bavuge ngo none nahuye n'Imana igenda. Hamjakutana, hamjawasikia mtu akisema mimi mara hiyo nimekutana na Mungu akitembea. Timurabivuga yeme. Ha muntu urabyumva mwe mubi. Hakuna mtu ambaye ameshasikia maneno hayo. None nahuye n'Imana igenda. Mara hiyo nimekutana na Mungu akitembea. Urumva abo bantu babiri? Mnasikia hao watu wawili? Gupfa uhagaze. Kufa ukisimama kandi ugenda. Na unatembea. No guhura n'Imana igenda. Na kukutana na Mungu akitembea. Ngo none mpuye ngo ni Imana. Mara hiyo nimepatana na Mungu. Kandi ahuye n'uyu mugabo. Na amepatana na mzee kama mimi. Sibyo? Ni ukweli. Niki? Kwa nini? Nukuba umuntu yarahindutse. Ni kuwa mtu amebadilika. Nukuba umuntu atarahinduka. Ni kuwa mtu bado hajabadilika. Gupfa uhagaze. Kufa ukisimama ama ukitembea nuko utarahinduka. Ni kwa sababu haujabadilika. Ariko uhuye n'umuntu. Lakini ukibatana na mtu akakubwira neza. Anakuongelesha vizuri. Agakora mu cimbo c'Imana. Anafanya kazi kwa niaba ya Mungu. Nuko yahinduka. Ni kwa sababu amebadilika. Amen. 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 Turifuza kugira ubuzima buhindutse. Tunatamani kuwa na maisha ambayo imebadilika. Turifuza kugira imivugire ihindutse. Tunatamani kuwa na misemo ambayo imebadilika. Turifuza kugira imikorere ihindutse. Tunatamani kuwa na kazi ambazo zimebadilika. Kandi titwahinduka ku bwacu. Na hatuwezi badilika kwa nia yetu. Ariko duhindurwa n'Umwuka Wera. Lakini tunabadilishwa na Roho wa Mungu akiwa ndani. Yesu yabwiye abigishwa biwe. Yesu ameambia wanafunzi wake. Arababwira ngo ndagiye. Akawaambia naenda. Nzabohereza. Lakini nitawatumia. Nzabohereza. Nitawatumia. Umufasha. Msaidizi. Ari wo Mwuka Wera. Na huyo ndio Roho. Ngo kandi uwo Mwuka. Na huyo Roho. Ngo hari icyo azakora. Kuna kila atafanya. Ngo azabaganiriza. Atawaongelesha. Azabafasha. Atawasaidia. Azabahindura. Atawabadilisha. Azabakoresha. Atawatumikisha. Nimureke. Muache. Duhinduke. Tubadilike. Mu mikorere. Kwa matendo. Mu mivugire. Kwa misemi. Mu misengere. Kwa maombi. Mu kuririmba. Kwa kuimba. Mu gukora. Kwa kutenda. Mureke duhinduke. Tuwe tumebadilika. Kuko dufite umwuka. Kwa sababu tunayo Roho. Itandukaniro ryacu n'abantu batazi Imana. Utofauti wetu na watu ambao wamjui Mungu. Nuko twuzuye Umwuka Wera. Ni kwa sababu tumejaa Roho wa Mungu. Hari amagambo abiri. Kuna maneno mawili. Hari ukuzura Umwuka Wera. Kuna kujazwa Roho wa Mungu. Hakaba no kuyoborwa n'Umwuka Wera. Na kuna kuongozwa na Roho wa Mungu. Ijambo nyamukuru muri iki gitabo c'Abaroma. Neno kuu katika kitabu hii ya Warumi. Nukuyoborwa n'Umwuka Wera. Ni kuongozwa na Roho wa Mungu. Ntabwo ari ukuzura Umwuka Wera. Si kujazwa Roho wa Mungu. Ahubwo nukugira gute? Bali nukuyoborwa n'Umwuka Wera. Ni kuongozwa na Roho wa Mungu. Mureke twifuze kuyoborwa n'Umwuka Wera. Tutamani kuongozwa na Roho. Umwuka Wera, Roho Mtakatifu ni umugabo, ni mtu,
n'umuyobozi, ni kiongozi. Akwiriye kukubwira ngo hagarara, anaweza kuambia simama, ugahagarara, unasimama. Umwuka Wera, Roho Mtakatifu, ni umujyanama, ni mshauri. Umwuka Wera, Roho Mtakatifu, ni imbaraga, ni nguvu. Umwuka Wera, Roho Mtakatifu, ni icyitegererezo, ni mfano mzuri. Umwuka Wera, Roho Mtakatifu, ni indorerwamwo, ni kioo ambao mtu anaweza jitazama. Amen. Amen. Umwuka Wera, Roho Mtakatifu, iyo amaze kugera muri wewe, akishafika ndani mwako, ahindura ubuzima bwawe, anabadilisha maisha yako. Amen. Umugabo wahinduwe n'umwuka, mtu ambaye amebadilishwa na Roho. Ntibabingingira, urabona kera twagaze tubwira abantu ngo ntimwambare za mini. Kitambo tulikuwa lakini hata siku hizi tulikuwa tunaambia wasivae. Ugasanga ko turaja gufatira ku ijosi abantu. Tunabembeleza watu. Ariko ganiriza abantu Umwuka Wera. Lakini ongelesha watu Roho Mtakatifu. Umwuka Wera wamaze kugera mu mwana w'umukuru. Roho Mtakatifu akisha ingia kwa msichana, wenyine ni uzumanura ijipo. Yeye mwenyewe atavaa skirt. Ni uzuri manura wenyine. Yeye mwenyewe anavaa skirt ambayo inamuenea. Umunsi umwe nabwiye agahungu kanje. Siku moja nimeambia kijana wangu. Namubwira ngo icara. Nikamwambia kaa. Ngukubite. Aranga. Nikuchape, akakataa. Namubwira ngo icara ngukubite. Nikamwambia kaa chini nikuchape. Arambwira ngo nubwo nicara ariko ndahagaze. Akaniambia hata kama nakaa lakini ndani nimesimama. Ngushatse wankubita mpagaze. Akaniambia ukitaka kunichape nikisimama. Bishaka kuvuga iki? Inamaanisha nini? Kubwira abantu guhinduka. Ukiambia watu kubadilika, kubwira abantu kureka ikibi, kuambia watu kuacha kitu kibaya, igitangaza nuko umuntu utarahindutse yakora ikibi. Muri ufite kintu, igitangaza kilicho cha ajabu utarahindutse akora ikibi. Ichiza ni kuona mtu ambao bado hajabadilika lakini anafanya kitu kizuri. Igitangaza lakini cha ajabu nukubona umuntu wahindutse, ni kuona mtu ambaye amebadilika yakora kibi, ambaye anaweza fanya kitu kibaya. Umuntu utarahindutse lakini mtu bado hajabadilika, si ajabu. Umuntu utarafe kuri kamere, mtu ambaye hajakufa kwa utu wa kale, umuntu utarakiriye Umwuka Wera, ambaye bado hajapokea Roho Mtakatifu, si ajabu. Amen. Amen. Ariko uyu mwuka amaze kugera, lakini Roho akisha ingia ndani mwako, uyu mwuka amaze kwinjira muri Roho wa Mungu akisha ingia ndani mwako, aguha ukwiriye gukora, anakupea kile utafanya. Umwuka duha gukora, Roho anatupea kazi. Umwuka yamaze kugera muri twe, Roho akisha fika ndani mwetu, aturemera ndi maso, anatengeneza macho ingine, aturemera ndi matwi, anatengeneza masikio ingine, aturemera urundi rurimi, anatengeneza ulimi ingine. Amen. Amen. Iyo Umwuka yageze mu mumama, Roho akisha fika ndani ya mama, bavuga ko ari umumama uzuvuga cyangwa se sinzi kuntu wanasema labda ni mama ambaye anapenda kuongea sana, cyangwa uyu Umwuka yageze mu bapapa babandi bakunda inkuru cyane, ama wazee ambao wanapenda mambo ya habari sana. Hari abantu bazi kushusha inkuru, kuna watu ambao wanapenda kuongea sana na ariko iyo Umwuka Wera yamugezemo, lakini Roho wa Mungu akifika ndani mwake, kugira ngo ni ikiragi, unafikiria ni bubu. Biblia iravuga, Bible inasema ngo ururimi rwacu, ulimi wetu ngo tururinde, tuweze kuilinda, ngo turugapfe kuvuga amagambo agira gute, isiongee maneno atari meza, ambayo si mazuri. Umugabo wakiriye Umwuka Wera, mtu ambaye amepokea Roho Mtakatifu, umupapa wakiriye Umwuka Wera, mzazi ama baba ambaye amepokea Roho Mtakatifu, Umwuka Wera yaramuhinduye, Roho Mtakatifu amembadilisha. Nubwo mubona abantu babyina, ikiwa mnaona watu wanacheza, nubwo mubona abantu basimbuka, hata mkiona watu wanaruka, si ugupfa kubyina gusa, si kucheza peke yake, ariko hari kibatera kubyina, lakini kuna kinachosababisha wacheze. Nuko hari impamvu, ni kwa sababu, nuko yibutse, ni kwa sababu amekumbuka yakoze, yale Mungu amefanya. Ariko soreza kuri iri jambo, lakini nikitamatisha kwa neno hili, niba ushaka kugira ngo Umwuka Wera ayobore ubuzima bwawe, ikiwa unataka Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, nuko wemera gupfa, ni ili ukubali kufa kubw'uyu mubiri, kwa mwili huu, ukaba muzima mu buryo bwo mu mwuka, ili uwe mzima kwa njia ya kiroho. Niba ushaka gukorera Imana neza, ikiwa unataka kumtumikia Mungu wemere gupfa, ukubali kufa, wemere Umwuka Wera kuyobore, ukubali Roho Mtakatifu kuongoza, wemere Umwuka Wera kuyobore, ukubali Roho Mtakatifu kuongoza, wemere kumvira Umwuka, ukubali Roho, ukubali kutii Roho. Umwanditsi umwe yaranditse, mwandishi mmoja amesema, aravuga ngo kera narikenyeza,
Akasema kitambo nilikuwa najivalisha mimi mwenyewe. Amen. Amen. Ngo kandi ngakenyera uko nshaka. Na nilikuwa navaa jinsi nataka. Ngo kandi kagenda uko nshaka. Na nilikuwa natembea jinsi nataka. Ngo ariko nimara gusaza. Lakini nilipokuwa mzee, ngo nzarambura amaboko, nitanyosha mikono, ngo bankenyeze, wengine wanivalishe, ngo kandi banjana aho bashaka, na watanipeleka mahali wanataka. Iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kisha kubali Kristo kama mwokozi, ukemera ku Mwuka ayobora ubuzima bwawe, na Roho Mtakatifu anaongoza maisha yako. Umwuka Wera anakuyobora, Roho Mtakatifu anakuongoza. Umwuka Wera anagukenyeza, Roho Mtakatifu anakuvalisha. Umwuka Wera anahindura, Roho Mtakatifu anabadilisha. Umwuka Wera anachocha, Roho Mtakatifu anakata. Umwuka Wera kurahizakera, Roho Mtakatifu anaondoa mambo ya kale. Umwuka Wera kubita hasi, Roho Mtakatifu anapiga chini. Amen. Amen. Umwuka Wera, Roho Mtakatifu akakujana ushaka, anapeleka mahali anataka. Umwuka akakwicaza ushaka. Roho Mtakatifu anakukalisha mahali anataka. Umwanditsi w'igitabo cha Zaburi, mwandishi wa kitabu cha Zaburi, yaravuze ngo maze kwakira Umwuka Wera, amesema nilipopokea Roho Mtakatifu, ngo singihagarara mu nzira y'abakobanyi, mimi sisimami tena kwa njia ya wenye dhambi, ngo sinchege abakobanyi, mimi sikaribie tena wenye dhambi. Haraho inzira, haraho ndashobora guhagarara, kuna mahali siweze kusimama, haraho ndashobora kugenda, kuna mahali siweze tembea, hari ibyo ndashobora kuvuga, kuna yale siweze ongea, hari ibyo ndashobora gukora, kuna yale siweze yafanya, kubera kuko Yesu Kristo yinjiye mu buzima bwawe, kwa sababu Roho Mtakatifu Kristo ameingia ndani mwangu. Amen. Amen. Niba ushaka ko uba umugabo nyamugabo, ikiwa unatamani kuwa mzee kamili, kuba umukristo, kuwa mkristo muri kino gihe biragoye, kwa wakati huu si mambo rahisi. kwego abantu bakuru, sisi watu ambao wamekomaa, ufite agahinda kenshi cyane, tuko na huzuni mwingi sana kubona tuvuga Imana, kuona tunaongea Mungu tukayakanisha ibikorwa, tunakataa kwa matendo, kubona tuvuga Imana, kuona tunasema Mungu tukayakanisha ibikorwa byacu, lakini tunaikana kwa matendo yetu. Dufite agahinda, tuko na huzuni mwingi, dufite umubabaro, tuko na huzuni mwingi, kubona tubyinira Imana, kuona tunamchezea Mungu, kubona tubira ibyuya, kuona tunatoa jasho, ariko tukabihakanisha, lakini tunaikataa ibikorwa zacu kwa matendo yetu. Ariko umugabo wakiriye Umwuka Wera, lakini mtu ambaye amepokea Roho Mtakatifu, umugabo winjije Yesu mu buzima bwe, mtu ambaye ameingiza Kristo umugabo kwa maisha yake, watekereje icyo Yesu yakoze mu buzima bwe, mtu ambaye amefikiria kile Kristo amefanya kwa maisha yake. Kristo amebadilisha maisha Imana yake. yahinduye amateka ye, Kristo amebadilisha Imana yahinduye imyumvire ye, Mungu amebadilisha mwenendo wake, Mungu amebadilisha matendo yake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turifuza abagabo bameze kama Paulo, tunatamani wazee kama wakina Paulo muri kino gihe, kwa wakati huu. Turifuza abakobwa bameze kama, tunatamani wasichana kama Paulo, turifuza abamama bameze kama, tunatamani wamama kama Paulo, turifuza abakozi b'Imana bameze kama Paulo, tunatamani watumishi wa Mungu kama wakina Paulo, bahagaze mpaka wakati wamesimama mugeri kirenge mu cyanjye, wakasema igeni mfano kwangu, ngo kuko naje nakigeze mu cyanjye, kwa sababu na mimi naiga mfano kwa Kristo. Nuko Kristo hari icyo yakoze mu buzima, ni kwa sababu Kristo amefanya jambo ndani ya maisha yake. Nikutekereza Yesu yoba yarakoze mu buzima, nini unafikiria Kristo amefanya kwa maisha yako? Utekereza iki Yesu, unafikiria nini Kristo amefanya? Hari icyo Yesu yoba yarakoze mu buzima bwanyu? Je, kuna kile Kristo amefanya kwa maisha yako? Cyangwa mwagiye kuvuka musanga mufite agakiza gusa, ama mmezaliwa mkajikuta mko na wokovu? Ariko Yesu yakuyeho itabi, lakini yule Kristo ameondoa kunywa. Uwo Yesu yakuyeho inzoga, yule Kristo ameondoa uwo Yesu yakuyeho ubusambanyi, ama yule ambao Kristo ametoa uzinifu, wari warabaswe n'ishari, ambaye alikuwa ametawaliwa na wivu, wari warabaswe n'uburozi, ambaye alikuwa ametawaliwa na uchawi, wari warabaswe na magambo, aliyekuwa ametawaliwa na maneno. Huyo wavuga gakiza, huyo ndiye anaweza sema wokovu, huyo utekereza gakiza, huyo ndiye anafikiria wokovu, huyo utekereza icyo Yesu yakoze, huyo ndiye anafikiria kile Kristo amefanya ndani ya maisha yake. Kubera iki tudasa nabandi? Kwa nini hatufanani na wengine? Ariko hari ico twamenye, kuna kile tumeshakujua, nuko Yesu yinjiye mu buzima bwawe, ni Kristo ameingia ndani ya maisha yetu. Ndabifuriza, nawatakia ko mwumvira Umwuka, muweze kutii Roho. Titwahawe umwuka w'ubwo, hatukupewa roho wa woga, titwahawe umwuka udusubiza mu bubasha, hatukupewa roho ambayo inaturudisha kwa utumwa. Mwimbaji amesema, yaravuze ngo turi umuriro, amesema sisi tu mko moto, ngo turatwika,
tunaunguza, ngo turasenya, tunaharibu, ngo turarimbura, tunateketeza. niba uzi kuri umuriro, ikiwa wewe unajua ni moto, niki watinya? unaweza ogopa nini? Watinya ubukene? Unaweza ogopa umaskini? Watiki? Unaweza ogopa nini? Yesu afite byose. Kristo akona mambo yote. Yesu ashoboye. Yesu anaweza yote. Ni byose muri byose. Ni yote ndani ya yote. Amen. 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 Turi umuriro, tuko moto, turatwika, tunaunguza, turasenya, tunaharibu, turarimbura, tunateketeza, tukubita hasi, tunaangusha chini. Paulo amesema, ngo dufata mpiri, amesema tunachukua kigafu, ibitekerezo, mafikra, ibitekerezo, mafikra, ibigambiriwe, yale ambao watu wanafikiria. Tuko na uwezo, tuko na uwezo mu bitekerezo by'abandi, kwa mafikra ya wengine, abantu batekereza, yale ambao wanadamu wanafikiria, yale ambao watu wanafikiria, yale watu wanafikiria, yale ambao wanafikiria kwa mioyo yao. Kama tuko nao, tukiwa pamoja nao, tuko na uwezo na mamlaka ya kuharibu na kuchukua umwuka wacu, roho wetu. Imana yaduhaye, Mungu ambaye ametupea, Mungu tuganiriza, ni roho ambaye inatuongelesha, Mungu kominikana nasi, ni roho ambaye anaongea nasi, akatubwira ngo, anatuambia turabana b'Imana, sisi tu wana wa Mungu. Kandi ijambo ry'Imana riravuga, na neno la Mungu linasema, mutinye na msiogope, kwa sababu niko pamoja nanyi. Amen. Amen. Niba dufite uwo mwuka, kiwa tuko na roho huyo, niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, Kristo ako upande wetu, umubisha wacu ni aliadui wetu ni nani? Niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, Mungu ako upande wetu, twatinyiki? Unaweza ogopa nini? Amen. Amen. Twatinyiki? Tunaweza ogopa nini? Igituma tugira ubwoba, kinachosababisha tuwe na woga, nuko ibyo tuvuga tutabyize, kwa sababu yale tunakiri hatuyaamini, nuko tutabihagazeho, ni kwa sababu hatujasimama ndani. Ariko duhagaze muri Yesu, lakini tukisimama ndani ya Kristo, niba duhagaze muri Yesu, ikiwa tunasimama ndani ya Kristo. Daudi yaravuze ngo, Daudi amesema ngo shahu Goliath, wewe Goliath, ngo warigenje, wewe umejifanya ngo ariko ngiye kugutera, lakini nitakushambulia, ngo sinkugwanya nkuko abandi bakurwanya, na sitakupiganisha kama wengine, nitakugwanisha izina ryanjye, lakini nitakupiganisha kupitia jina. Tuzamurese cyubahiro, tumupe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Arabango ndagutera mu izina rya Yesu, akasema nitakushambulia katika jina la Yesu. Niba uzi kuhagarara na Yesu, ikiwa unajua unasimama, niba Yesu alisho yakoze mu buzima, ikiwa unajua Kristo ametenda lolote ndani yako, niba uzi ko alisho Yesu yahinduye ubuzima, ikiwa unajua kama Kristo kuna kile amebadilisha, mutinye, msiogope. Uwiteka ari kumwe natwe, Bwana ako pamoja nanyi, azabana natwe, atakuwa pamoja nanyi, agendana natwe, atatembea na sisi. Ni ubukene, ni umaskini, Yesu niwe mutunzi wa mbere, Yesu ndiyo tajiri wa kwanza. N'abana se, ni watoto, Yesu ni utanga abana, Yesu ndiyo anapeana watoto. Na amashuri y'abana, je, ni masomo ya watoto? Ijambo ry'Imana riravuga ngo azasomesha abana bacu. Neno la Mungu linasema atasomesha watoto wetu. Niki? Ni nini? Niki twabura na Yesu? Nini tunaweza kosa na Kristo? Niki Yesu adafite? Nini ambao Kristo hana? Amen. Amen. Niki Yesu adafite? Ni nini ambao Kristo hana? Nuwe buzima, nuwe uzasome Biblia gusa yawe. Usome Bible yako tu. Kuna ahadi mingi sana. Inajaa ahadi. Uzuhagarara ku isezerano. Unasimama katika ahadi. Genderere ku isezerano. Utembelee ahadi. Uzusengera mu isezerano. Uombe katika ahadi. Uvuga ngo sinzaba umutwe. Useme mimi nitakuwa kichwa. Sinzaba umurizo. Sitakuwa mkia. Nzaba umutwe. Nitakuwa kichwa. Uumve ko Imana izakureka. Uone kama Mungu atakuachilia. Ndifuza kuba umukire. Useme mimi natamani kuwa mtajiri. Urebe kuzakena. Uone kama utakuwa maskini. Tukicare. Usikae. Uzahaguruka. Usimame. Uvuge ngo Mana. Useme Mungu. Waravuze ngo ibyo nzakaza amaboko yanjye. Useme yale nitaelekeza mikono yangu. Utaipea baraka. Uzazusohoka hano protector wamuhura n'umuntu. Utatokea hapa nje tu upatane na watu waweze kununua. Amen. Amen. Ndashaka kubabwira ngo. Nataka kuambia hivi. Muhumure. Farijikeni. Mukomere. Muimarike. Turi abana b'Imana. Sisi ni wana wa Mungu. Twahawe umwuka. Hatukupewa roho w'ubwoba. Waoga. Twahawe umwuka. Bali tumepewa roho w'imbaraga. Wa nguvu. Umwuka udukura mu bubata. Roho ambayo inatuondoa kwa utumwa. Umwuka udukura mu butumwa. Roho ambayo inatutoa kwa utumwa. Umwuka w'Imana. Roho wa Mungu. Ahamanya n'umwuka turimo. Anaongea pamoja na roho ambayo iko ndani mwetu. Turi abana b'Imana.
kwamba sisi ni wana niba wa Mungu. turabana b'Imana, Ikiwa sisi ni wana wa Mungu, niki twabura n'Imana yacu? nini tunaweza kosa na Mungu Niki wetu? twabura n'Imana yacu? Nini tunaweza kosa na Mungu Imana wetu? ibahumugisha. Mungu awabariki. Imana ibakomeze. Mungu awaimarishe. Imana ibahandi maso. Mungu awapee macho ingine Yo kumenya igikwiriye mu ya itorero. kujua kinachostahili ndani ya Umuntu kanisa. wakiriye Umwuka Wera, Mtu ambaye amepokea Roho Mtakatifu bazabamwingingira gutanga. haweze mshurutisha kutoa. Umuntu wakiriye Umwuka Wera, Mtu ambaye amepokea Roho Mtakatifu bazabamwingingira kurepeta. haweze muomba kufanya Umuntu wakiriye practice. Umwuka Wera, Mtu ambaye amepokea Roho Mtakatifu ni ufite amaso areba igikenewe mu itorero. yeye ndiye akona macho ya kuona Ni kinachohitajika ufite ndani ya amaso yo kanisa. guhumurirwa, Yeye ndiye akona amazuri yo na mapua ya kuweza kusikia harufu. amatwi yumva iby'abandi Ndiye akona masikio ambayo anasikia yale wengine hawasikii. Umwuka duhandi matwi, Roho anatupea masikio Umwuka ingine. duhandi maso, Roho anatupea macho ingine. Umwuka turemera kandi kanwa. Roho anaumba kinywa. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Pokeeni neno la Mungu.